Lakhipur Online Putoksaba July ki tang tara manga Yumsakation Namit ki Khomjinba Pao tabirase Ahan bata Marui Pao Singirbonda North East Kala Academy Lakhipur Hangdokre July tara mapandagi Manipuri Jagoi Tambiba Hauragani Kasar Police ki tongan ba operation da lupa crore marirong gi oigadaba yamlaba yaba tablet mioi ahumgolina na phare Kasar gi borkola amasung dhola yauna Assam lengakna anoba revenue circle taramari sengbat kadori Kasar Jila Administration na Kasipur da Bharat Mala project ki tamak achauba eviction drive ama chathakre Strait of Hormuz phauduna chatpa jahaz singda Iran na leptana landara kibada jahaz adu da yauba Bharat macha sinmi ama sire Ahum suba KH Arabjan Begum Memorial Futsal Football Tournament ngarang Segbos TYC amasung CKCA maipakre amasung Dallas da ngasi aying pung 12 makaida pangthokiba FIFA World Cup ki ahanba semi-final match da Spain na France bu goal 2-0 da maithiba piduna Spain final da khongthangjinkhre Hauzik mapungoi papau tabirase United Northeast Charitable Society Kawhati ki meeting makhada Northeast Kala Academy Lakhipur haina mingthonba Performing Arts ki Institute ama Singirbon ki mutum lekai community hall dangarang hangdokre Sipoi Mutiny Memorial Protection Committee ki President Yumna Manina mipam mapoidana pangthokiba Academy hangdokpagi thoromaduda Assam Sarkar ki Education Department ki Retired Secretary R.K. Gopal Sana Retired ACS Officer Kangambam Santi Kumar Sahitya Academy New Delhi ki Manipuri Language Advisory Board ki member K.N. Chan All Assam Manipuri Women Mairapaibi Coordination Committee ki President Konjengbam Ongbi Aruna amasung WMC Assam Unit ki Vice President Sawaijam Subong Korna Chingma Miyoi Singna Ikai Khumnajaba Mithung oina saruk jakhe Academy asi hangdokpaga loinana Managing Committee ama semkhre Managing Committee asida Chairman oina Yumnam Mani Vice Chairman oina Changkhramain Bidit Convener oina Mutum Roman amasung Treasurer oina Mutum Ranjit ne loinana member tarani thoisu yauri Managing Committee asige Advisory Board ta Manipuri Autonomous Council Demand Committee Assam gi Chairman amasung Retired ACS Officer Kangabam Santi Kumar Assam Sarkar ki Irrigation Department ki Retired Secretary R.K. Gopal Sana Sahitya Academy New Delhi Manipuri Language Advisory Board ki member K.N. Chan All Assam Manipuri Women Mairapaibi Coordination Committee ki President K. Aruna Devi amasung SBI ki Retired Manager Sawaijam Subongkorna Chingbana Managing Committee asigi Advisory Board ta yauri Academy asida ahanbagi oina Manipuri jagoi ki chahi ani chahi mari amasung chahi taruk ke certificate course tambigani Mutum Syamolini na jagoi ki oja oina Singirbon Mutum Lekai Community Hall da Nongmaijing khudingi takpi tambiragani Lakliba July ki tang 18 Nongmaijing nimit ki nungthil pung 3 dagi class hauragani Jagoi ki certificate course tambining basingna WhatsApp number 7099776812 natraga 70356144 number asida pau phobirakna bakhangalakle Mako phonga tapi ho jang suna han ge ko tapi apa LP tapi apa MA tapi apa high school tapi apa sung college tapi apa tapi lebih oda singgol magun cina apa nah kan profesional ko oda berapa tak apa nuna satu lagi dalam nanti adina tapi bising masuk tapi bising itu masabi koi aina padana taaba aigi hindu ya ba parse se hindu ni aigi tungi generation na koi sahi lising ni hongde la ba koi na panglong khudima hengan ni
खंगनजबा मा हेल्थ केयर की सेक्टर दा माय पाकना कैरियर सेंबिनिंग बसिंगना जीडी गोयंका हेल्थ केयर एकेडमी सिलचरना नुंगाइरबा पाव अमा पुदुना लाक्सरी एकेडमी असिना मंगलेतन यूनिवर्सिटी अमसुंग माधवी स्किल यूनिवर्सिटी की मखादा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ओटीटी डायलिसिस टेक्नोलॉजी डीटी रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी आरटी अमसुंग अतई हेल्थ केयर कोर्सिंग दा डिप्लोमा अमसुंग ग्रेजुएशन प्रोग्राम की खुदोंसाबा पीरी कोर्स पुमनमक असि यूजीसी ने एप्रूव तौरबा ngaktani नीट क्लियर तौबा ngamhawdaba mahiroi-singnasu हेल्थ केयर सेक्टर सिंगदा चंगदुना माइपाकपा कैरियर अमा सेंगबटपगी खुदोंसाबा पीरी मफम असिदा mahiroi-singda प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप की खुदोंसाबा अमसुंग ममिंग लेरबा इंडस्ट्री पार्टनर सिंगी खुथांगदा प्लेसमेंट की सपोर्ट फंगनगनी स्ट्रीम अमा हेक्टदगी क्लास 12 पास तौरबा mahiroi-singnasu अप्लाई तौबगी खुदोंसाबा पीरी एडमिशन लौबिनिंगबसिंगना जीडी गोयंका हेल्थ केयर एकेडमी सिलचर सोनाई रोड नागातिला पॉइंट एसएन स्विमिंग क्लब की मनाता ngasimak lengsinbiragu natraga मोबाइल नंबर 6001815086 natraga 6002577440 नंबर असिदा पाव फावबिरकनबा खंगनजरी कासार जिला पुलिस ना ड्रग्स की मायक चथब तोंगान तोंगान ऑपरेशन अनिदा पुन्ना याबा टेबलेट लिसिंग तरा तरुक फागत पगा लोइनना थौदोग असिदा चेनब मियोय अहुम पुलिस ना फारे कासार की एडिशनल एसपी रजत पाल की मतुंग इना अहान ऑपरेशन अदु कातिगोड़ा पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबदा लाठी मरादा चथखी ऑपरेशन अदुदा मियोय अमदगी याबा टेबलेट लिसिंग तरुक फागत खी अनिसुबा ऑपरेशन दा सिलचर की कालीबारी चोर मलाकार पोतीदा चथखी ऑपरेशन असिदना मियोय अनिदगी याबा टेबलेट लिसिंग तरा पुलिस ना फागतखी भागलबा निसागी पोलम सिंह असिगी कैथेल की ममल चौराकना लुपा करोड़ मरीरोम ओइगनी हाइना पानरे दिनों में हमने एनडीपीएस के 2 ऑपरेशन कंडक्ट किए और ये 2 एरिया जो है हमारे एक एरिया पड़ता है काटीगोरा थाना के क्षेत्र में और एक एरिया पड़ता है सिलचर थाना के क्षेत्र में। काटीगोरा थाना क्षेत्र में हमें एक खबर मिली थी कि एक व्यक्ति जो कुछ सस्पेक्टेड याबा टैबलेट्स लेके ट्रांसपोर्ट करने जा रहा था और वो व्यक्ति काटीगोरा एरिया का ही रहने वाला था, ही इज़ ए लोकल। और उसको जब हमने खबर मिलते ही जब एप्रीहेंड किया तो उसके पास से हमें 6000 याबा टैबलेट बरामद हुए और साथ ही साथ हमारी टीम ने उसको हिरासत में लिया और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और दूसरा जो कल रात ऑपरेशन एक चल रहा जिसमें हमें खबर मिली थी कि याबा टैबलेट्स का फिर से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है और ये सिलचर पीएस के अंडर में था। इसमें हमें 2 व्यक्ति मिले और उन लोग के पास से जब हमें एक 10,000 याबा टैबलेट्स बरामद हुई और उनको सीज कर लिया गया और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दोनों को आज राज्य असिगी मियाम की याइफननबगी तमक अनौबा रेवेन्यू सर्कल तरामरी लिंखनबगी वारेप लौख्रे अनौबा रेवेन्यू सर्कल सेमगटकदरिबो मफमसिंग अदुदि कासार जिला की बोरखोला अमसुंग धला यावना सेंट्रल गुवाहाटी पाका बेटबारी चेंगा सुजनग्राम बीरसिंग जारवा खोआंग जोलेश्वर नावबैचा दिगबोय माकुम रांगापारा अमसुंग बेहाली यावरे वाफम असिंगरांग असम विधानसभा दा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा लौथोखिबने रेवेन्यू सर्कल की बाउंडरी सिंह असि विधानसभा केंद्र सिंह पुनसिनगनी हाइना फोंदोकलदुना हौजिक लाइरिबा सर्कल ऑफिसर सिंह की थबक की पोटलुम हंथानबा अमसुंग तंगाई फदबा रेवेन्यू सर्विस सिंह मियामदा फंगननबगी पांदमदा थौरांग असि लौखटपनि हाइकिबगा लोइनना हौजिक लाइरिबा रेवेन्यू सर्कल सिंहदि अमता लौथोकलोय हाइनासु सीएम न मखाताना फोंदोखि जिकेटा समष्टित एटाও रेवेन्यू सर्कल নাই সেই সমষ্টিখিনিৰ আমি লিষ্ট উলিয়াইছো বৰপেটা জিলাৰ পকা বেটবাৰী আৰু চেঙা বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজনগাম কাছাৰ জিলাৰ বৰখলা আৰু ধলাই ধুবুৰীৰ বিৰসিং জৰুৱা এতিয়া যদি সাউথ সালমাৰাত কিবা ইয়াৰ গাঁও আছে এইখিনিও ধুবুৰীলৈকে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। कासार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नंगरांग काशीपुरदा भारतमाला प्रोजेक्ट की मखादा सेंगबरकदौरिबा लंबी की दमक आइन कायना साजिलंबा युम कया अमदी अतई कंस्ट्रक्शन सिंग तकथोखरे लेबाक पोकपगी अयुक्ता चथकिबा इविक्शन ड्राइव असिदा बुलडोजर कुंदगी हेना सिजनदुना यामलबा पुलिस अमसुंग सीआरपीएफ ना ngaksenduna आइन गी वांगबदा साजिलंबा दुकान युम अमसुंग नर्सरी चामरम अबुंग फाना तकथोखे बनबयाय
Mamangi tha Jungi tang manga dasu R Kartipurda asiguma makhalgi eviction drive ama chathaki balai kre haire. Strait of Hormuz bhauduna chatpa jahaz singda Iran na leptana landara kibada jahaz adu de yauba Bharat macha sinmi ama sire. Hiramasigi matangda Leibakasigi Ministry of External Affairs na ningtaukaba namita thamoy sokna pendaba phongdokre. Strait of Hormuz bhauduna chatkiba MT Al Bahia amasung MT Mombasa jahaz ani asida apunba crew member nifutaruk yaubagi manungda Bharat macha kuntra yauke. Al Bahia da yauba Bharat macha ama laikide amasung Tararom Asokapan ng kre haire. UAE gi Abu Dhabi gi hitangpam singdagi thau purakpa jahaz ani adu mai hauduna chak kre haire. Strait of Hormuz phauduna khatangba lambidagi Oman samudra torban phauduna chatlingaida IRGC na cruise missile na landarakibani haire. All Jiribam Sports Association AJSN Sindana Jiribam Higher Secondary School ki sanabungda Team Tarana Saruk Jatana Pangthokliba Ahum Suba KH Arabjan Begum Memorial Sub Junior Boys Under 15 Futsal Football Tournament Lisingani Kuntaruk ki ngarang sanakiba ahanba mesta Sheikh Bosti Waisina Ichel Club Dibongbo Goal Taret Suno da Maithian Kre aduga ani suba mestana CKCA na KMYC bu goal tara ani da Maithian ki Match asi Arman Sazamal amasung Iqbal Hussein conduct tobiki. Tournament asigi ngasi ahanba match nungtil gi pung 3 taba matamda CKCB amasung NFC sanagani aduga ani suba match tana UPC amasung Yawal Club sanaragani. Dallas tangasi ahing pung 12 makhaida pangthokiba FIFA World Cup ki semi-final da Spain na France bu goal ani suno da maithiba piduna Spain final da khongthangjin kre. Match asida Spain gi waina goal ani adu Mikel Oyarzabal amasung Pedro Porro na chanki. Tournament asigi oina khwaidagi mapangal kanba team ani na thengnakiba match asida handakti France ki makhoigi thoidok hendokpa matik mathauna adu uba phangkidre. Kylian Mbappe amasung Michael Olise kuma maming leraba sanaroi sing yaurabasu France ki maikei dagi makhoina sagachaki ba manglan amata mangphauna khidre. Amaromda Spain na lagliba July gi tangkun ningthauka numit ki ahing pung 12 makhaida final da England natraga Argentina ki mayokta sanaragani. Match ki 19 suba minute da phangkiba penalty aduna Spain gi Mikel Oyarzabal na mapung phana goal da onthokhi. Matungda ani suba hapta 59 suba minute Pedro Porro na muk Spain gi oina ani suba goal adu chankhi. France ki sanaroi singna match asida subnatigi shot ani khaktamak target tawkhi. Amaromda France na hayeng sanagadaba semi final da pohobo team ga July gi 18 nongmaijing gi nongalamdai pung ani makhaida third place ki damak playoff match sanaragani. Aduga miyamna khwaidagi khawrang na ngairiba final match na July gi tangkun ningthauka pe numit ki ahing pung 12 makhaida Spain na England natraga Argentina ki mayokta sanaragani. Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna paw asibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu. Aroibata maruoiba paw amukhanna Singirbonda North East Kala Academy Lakhipur hangdokre July 18 dagi Manipuri jagoi tambiba hauragani. Kasar Police ki tongan ba operation da lupa crore marirongi oigadaba yamlaba yaba tablet miyoi ahumgolina na phare. Kasar gi borkola amasung dhola yauna Assam lengakna anoba revenue circle taramari sengbar kadori. Kasar Jila Administration na Kasipur da Bharat Mala project ki damak achauba eviction drive ama chathakre. Strait of Hormuz phauduna chatpa jahaz singda Iran na leptana landara kibada jahaz adu da yauba Bharat macha sinmi ama sire. Ahum suba KH Arabjan Begum Memorial Futsal Football Tournament ngarang Sheikh Bosti YC amasung CKCA maipakre amasung Dallas ta ngasi aying pung 12 makhaida pangthokiba FIFA World Cup ki ahanba semi-final match ta Spain na France bu goal ani suno da maithiba piduna Spain final da khongthangjin kre. Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.